تماشاوانی ما برس ابراهیم شیخ و شارکان حقوقی به مرا آماده درباری بویرا کو نوی مالباتا پیشمرگ کو نجاره کمیه گف و ایریش لدیجی واتن و بجداری بولتانا ما برس ابراهیم دمات باش به یعنی اف نجاره کمینه ایریش و گف لدیجی مالباتا پیشمرگ تی خوارن ام ناس بکن دست پی که جهورگلیان دست پی بکن ایریش چاوا پی کات روشا نظمیه بریندار نها چاوایه شب وصلاف رئيس كوتر وحمود سيمتا مشاهدين هب ريارة إليش رسالة مالباتا مالا بشمال وزارة الهندسة دهوني بشتي الساعة 4 دم يعني بشتي نيرو هب إليش لسر وات كرن دهو برد جوان قريداي جكدارين جيش الشرقية داي ارتشا آزاد که هر بزنن نظمیجی هر نیوی مالبتا مالا بشمر یک چهار کسی وان قربانی شبا جشن نوروز جیانا حدث دانش برگ ایش گلای سر و کربین و دبه یعنی دهی بکیدا سه جران ایش سر و عادی کرن برگو هاو دشوپینن دوزا وان چهار کسین اگه شهید قربانی بین روز نوروزه دخوازن زخت لسر و بکن او مافی خود بردن مافی ودوزه بردن جبرگو او نها سه کسی دوا گرتی هنن لراعی یعنی وقت نا زخت که دکن ام بری به چند روزان بیست مهدیسا ایریشی وان کرن و نظمی کرن بدی چوا دست ویشی هنگی برین دار کو بشتي وجاردن سردانا عبد الحكيم بشار والبتيرا كرج بوسر صاغيه دي صار بشتي سير وجان جوي سردانه مدي جاردن اديشي وو كده ساعه ستيني بدست السبه مالا وان دنگ خو بلند کرن امي وابكوجن اگر زبر ندن لدهون جي ساعه 4 بشتي نيفرو دي سجاردن اديشي نظمي کرن ولوي خستن ومديت يعني پر اشکنجه کربین جلوی درانده بین به کیران دران یعنی وقت دشتی انو تفسیر چه بکن و تلفن اویش شکانده بین که بیدم تلفنی خبرکه و که آبا من از بناکن یعنی وی رنگی هشتن حتانی بکه عرضه دبا مشتی مال و هب امبولانس برن عفرینه نخشخانه السلام آبوهار ولو درجی هات يعني در ممكن للمخبر مال فيديو كي هرو بلغ دكان دبشن كاس هاو تشنابيه يعني جلوي وان واكريه او تفاصيل ودوسي خرا بكار بين جبوراي بشتي لهبنا نراست راستي انه ايش واكرنا ما قلت دنجي مالباتي واجد كذا يعني ما قلت دنجي وان ان شاء الله بريز ابراهيم بريان هاجوا قوتبو كو سركرده انا كسي عبد الحكيم بشار سردانا مالباتا بيشمرك کربو جمالبات را چو گوت بو چه دا خواست جمالبات کربو و خونوه یکی چاوات پینن او گولیه وین سردانه پر بلوب نبی وقت شتیم آتفیناس کرن انا جو گوتی بی اجبو سرساقیه هاتنه و از دخوازن هب بس کرک یعنی هم کی چارا سر بده بنارینا وان چارا سری و چاو ببین انو هب وقت اللي هب کرنی که بکن نابری وان وهذا الجردار لو مالبات يجي او عزيزيه فاهوني نشان ومالا ما داريه ما نيوان رباكيري وانا سردانا ما بكن سرساغيه بكن لكاس ناخدي بيارا بياريه ام خدي وين ام بشوفينن وحتى داويه يا ام يا اما بكوجن يا ام يعني دوز اخر داوي بكن ام تجاري صلاحاتي تشينوكن يعني هبستي قلت هاجي قلت انا دبيجن مالبات بسری خودی که او مالبات گهداری کسی نکن گهدار مالبات خواستن چون باخر یعنی دوز آخر بشوفینم به کسی هاو کشتنه ورن جزار کردن حتی نهات جزار نکریه لهمبری وان زخت لسر به ظروف دو 5 سال بکن نظمی جبر وقت ورن آس کردن انو هب مالبات یا جوه دبره دکفن یا جی دوز آخر یعنی سوچی آخر حقی خود بردن هر بس ها جبت ناسکرین لی سردان وان یعنی از دیسا جبریا کرانا روشتی بیدیجن
او روجافا عفوا بصير ممكن هرو سردان كسي وان دان عفريني وبنافي ائتلاف السوري مدينة دماغ درباس كنا سالم المصلت وكاس الدين وعبد الحكيم بشار جيجاري سالم المصلت اوجي درباس يبدا برد بن ودما يعني تخازن واب بيكرنن ابو عمشه وحمزات ايج امزان بربساري وان دولت تركيا وائتلاف السوري وحكومات الدكتي بشتي بربساري وان بفصلين تراكتور ايج درباسي عارفين كرن وعارفين دوغر كرن روجي عمو بيكرن بحقي خلقي ما دكن وجالي كده مش دخازن رولكي يعني روابط كان بوتنن كردا او نمو انا كسي دربوزي عفرين دبي بالرياض او حكيم بشار جروب انجريدو يوان انه ام بعفرين دخازن بشكل روايه وعفرين ببيكرن تنا نكسلنا ل الهمبري ويجي ام بزوانن يعني بالدهان رخصتن المافي مروبان وشاركبان ايك كارت كل السر بدو زينا ايك يشتن سازينا دولتي یک جوان رخصتنا مافي مروبان ما عفرين بي باش برس ابراهيم گردای همان مجاری ام چد مهان پاش لوگرن یعنی پشتی رودانا بویری چتایان گوتبو قاشوان کوجر گرتنه نها او دوسیایا لکوید مایا و مالبات بگفک چاواره روبرو دمینن هاو دوسای نهال باجروکی راعیه گردای حریم و بابه لو داره هاو دادگاه تی بکرن وک هاو دبیجن دبی هاو گرتینه لوک آگاهی بلا بینه سرکرده و مازن حسن بابع نود گرتن سه انداموان دواتن گرتن دبیجن هاون و تن اسکنیجی نه هاون يعني اجا او سوچ کرن او اجا قضيه برياره اجا وقت بي امر دونه وان وجي بكن هاو نودي گرتن اج بيدم يعني حتى مالبات نكو حردمتي هره حاضر به لجلسات دادگاه محکمه و جاری که چونجی در محامی و حاضر بین و جهیدا باشی گفت لغا کرن و عاجزتیجی کن در مپرسی وان دبیجن ما نرین واج جیش ارتش آزاد رو چوه ارتش آزاد یعنی چوه ناستکن در مالبت دبیجی ام حسکنو مجبور اینه و چور کسی مکشتن قربانی کرن يعني لبريبوتين قف لسر وريبات ديوان تين حتى ديشتن عفونيه وهرجي سدامي وجي دبي هي بيضا ببنان هيبا هيشتغل تاني تجاران إريش لسر نظمي تكرن أو يعني زخت كن وتهديد كن قبل بن وناقشن لين خوازن برول كيدن هبوس ورق تم تمامي لما والبك سيد بيجن أمي بس زي برنامج بكن أو بيت زي شو گلک سپاس سعد خوش برز ابراهیم شیخو چالکوانی حقوقی درباری بویر و گفین دومدار یل دجی مالباتا پیشمر